السلام عليكم. سلاف جوراج كنala زماني انجليزي درسا بوري ما زانيام چوا ایز و آر ده هبو کداب کارتینن و به درسی جی امی بزانه چوا ایز و آر برنگاراب کار بینه و گوهین زانن امین هو لیده گرینگی چی گنه امی چوا بیجنه کیبورد و طابعه لسر ماسینه ماسای خواندنه نه ماسای دیتگ. The keyboard and the printer are on the desk. اما چها بیجنه مروحات دملی کرسی دای. Your fan is next to the chair. متبعز آگهی جی بیجم اوجی ناوی طابعه و مروحات تشته ناوی و از بعبید بیجی کسی ناوی و کردی بزن بلاش مرا کردی بنویسی چمگو خواندنام عربی و کتاب خانه دا ویجا گلگش واش دخالی از معنوی کردی نزان کاجه ویجا لمه وگرینم. Is that a fan? No, that is not a fan. That is a desk. Is that a mouse? No, that is not a mouse. That is a keyboard. Green, green, green. White, white, white. Black, black, black. Yellow, yellow, yellow. Red, red, red. My blouse is green. My blouse is green. Your scarf is white. Your scarf is white. Our table is black. Our table is black. His notebook is yellow. His notebook is yellow. Her necklace is red. Her necklace is red. Her blouse and her scarf are green. Her blouse and her scarf are green. Her blouse and her scarf are green. Your table and your desk are black. Your table and your desk are black. Your table and your desk are black. أبدي سابيفيكا معنوية كرديش مر نديانة أو جي فرق نقابات table و desk. table أمزانة ماسي و desk ويجا أف ماسي موسى تخوينه و نفيسي عربي بيجني مكتب و إنجليزي بيجني desk كذا كردي شيء كاسي بزن بلاش مر كومنت دا بنفيس أبد جداي نقابا وداش مر بمجوار دانيا ساشاشيج. His book and his notebook are yellow. His book and his notebook are yellow. His book and his notebook are yellow. واگوهین زانه ام بکردی پیوا رنگ بکارتینن دمی مدوی ام بحثا رنگی تشکیکه واگو میناک پرتوک رنگی و زره ما چوا گوت ما بحثا من پیوا رنگ گوت من یوگا رنگو خواه گوت لیب انگلیزی نوصانه بانگلیزی ام ناوی رنگ نا
peyva rengo xwe em kar nayîne. Em bêjin pirtok dibe zer. The book is yellow. Hewsa tê gotin. The blouses are green. The blouses are green. Em tîpigî bargerê Kurdî em ê bêjin kenze dibin zer. An ku kenze rengê wa zer in. Lê em bi İngilîzî dibêjin is. Is anê ar. An ku yan wextê yek we em bêjigê is, wextê zêdeyê êkê we em bêjigê ar. Belgo hinekî jî pirs ji min ke ev blouse beşira bî blouses ev salê tê zêdekên ji ber bi gelek. An ku kenzegî yek e. Wextê em bêj gelek kenze em bêj blouses. Em ê bes tîpa es li taliyê wê li taliya peyvê zêdekene. Hinekî mînakê dîtin coat ê bi coat. Coat, coat. The coats are yellow. The coats are yellow. The shirts are green. The shirts are green. The jackets are white. The jackets are white. Lêvêca me divê em ê bizanine em ê çawa pirsa rengakên e. Ew jî hêsan e. Çawa me berî niho îz û ar destxist ji derve ji ber em ke pirs em ê dîsa wek wêkene. Mînak ka ji min re bêjin ma çakît reş e? Is the jacket black? Is the jacket black? An got dibe çakît reş we? Ka vê jî bêjin ma qemîs spî ye? Is the shirt white? Is the shirt white? Ma lênûsk zer in? Are the notebooks yellow? Are the notebooks yellow? Ma mase reş in? Are the tables black? Are the tables black? Ez ê pirskî İngilîzîkê me û li min vegerîn. Is that belt green? Yes, that belt is green. Yes, that belt is green. Are the books green? No, the books are not green. The books are yellow. No, the books are not green. The books are yellow. Kajem hinek rangê dî jî bûn? Brown, brown. Brown, blue, blue. Blue, gray, gray. Gray bi İngilîziya Emerîkî wisa tê nivîsandin lê biya Brîtanî ew jî wisa tê nivîsandin. Hema her dîsa dengê wê gray nayê guherandin. Bes hema nivîsandinê ya Emerîkî de ê tê nivîsandin û ya Brîtanî de î ye û em li vê de İngilîziya Emerîkî dibûn. Lê hema em ê illa binivîs gray em ê hema her dengê wê çi İngilîzî we çi Emerîkî we hema her gray lê nivîsandinê de em ê wek wê Emerîkî binivîsine. Pink, pink. Pink, orange, orange.
orange. Kadîsal mivegerin ez ê pirsake me hûn bersivê din. Is the shirt brown? No, the shirt is yellow. No, the shirt is yellow. Is the chair blue? Yes, the chair is blue. Yes, the chair is blue. Are the glasses gray? No, the glasses are white. No, the glasses are white. Are the coats pink? Yes, the coats are pink. Yes, the coats are pink. Is the watch orange? No, the watch is gray. No, the watch is gray. Is the jacket blue? No, the jacket is brown. No, the jacket is brown. Are the shorts gray? Are the shorts gray? Yes, the shorts are gray. Yes, the shorts are gray. Kaje havukime bi iru amdi savagerinin. My blouse is green. Your scarf is white. Our table is black. His notebook is yellow. Her necklace is red. Is the shirt brown? Is the chair blue? Are the glasses gray? Are the coats pink? Is the watch orange? از همه لینکی گیرن به description box دما و کومنتای کمین دما اگر یوتیوب کومنت فکری و جای یوتیوب کومنتا دیگرن نه از دیگره و هگر چه پرسی و هوا و کومنت گرتی و هینو کا بنویسش مرسا اینستاگرام بنویسن یان جی بگرن ویدیو گی کومنت سر وکی ون و حتی از و بینی بدرس کی نه ببینی بخیر و خوشیده و سلام